Ho ne ho kgutsitse ka jeno papisong le maobane le ha o le jwalo baithuti ba motheo TVET College ba ne ba ipelaetsa mme ba hwanta ka ntle ho meaho. Re tlo submit a memorandum of demands ho principal wa motheo today. Up until the demand tseo di respondiwa ho tsona, the academic process kaofela tse tlamehileng ho tswela pele ho tloha ka jeno di tlo stop. Ba bang ba baithuti ba tletleba ka disebediswa tsa ho ithuta. Ha rena di study material di tse tlamehile re bale ka tsona, whereas the college is expecting us hore re kwale di test. So bothata ke dibuka and then bothata le ke tšhelete ya NSFAS. Ne re tshwanetse hore re qale Mantaha, so Mantaha ka re qala strike hore ha re no ngola re sena di study material. College e re intse e aba di laptop. Re busy hona je re ntsha di laptop for bana ba ileng hore ba ipatala. Bana ba ileng hore ba patalwa ke NSFAS santse re emetse di laptop tse tswang ho NSFAS so that re kgone ho di distribute accordingly. So ba ileng hore ba fumana di laptop hona jwale ke bana ba ileng hore ba ipatala ka ba patalwa ke batswadi. University of Freistata le Central University of Technology di kene dipuisanong. Thabo Katsande, SABC News, Bloemfontein.